Bin 36 lutkeya rayadari NATO'yu îro li qesra Serokkomariya Tirkiye li Enqereyê dest pê dike. Lutkeya bilind ku bi mazûvaniya Serokkomar Recep Tayyip Erdogan û bi serokatiya Sekreterê Giştî NATOyê Mark Rutte têldarxistin dê du rojan bidome Serokê Amerîkayê Donald Trump û herwiha serokên sîvyek welatên hevalbend û welatên vexwendî dê beşdarî Lutkeyê bibin. Civîna bilind a NATOyê hem ji ber dema ku pêk hat hem jî ji ber rojeva wê ya tijî wekî dîrokî tê hespandin. Li qesra Serokkomariyê ya navçeya Yenî Mahale ya Enqereyê lûtkeya 36 a NATOyê têldarxistin. Serok û wezîrên 32 dewletên endamên NATOyê ne dê di lûtkeyê de amade bin. Lûtkewê du rojan berdewam bike û piştî lûtkeyê jî dîsa li Enqereyê di navbera serokên dewletan de hevdîtin pêk werin. Lûtkeya NATOyê dê bixware çi bîne, bandoreke çawa li herêmê bike, roleke çawa dê ji Tirkiyeyê re bêdayîn û bandoreke çawa li ser şerê li herêmê bike tê nîqaşkirin. Beriya lûtkeya NATOyê welatiyê Enqereyê ji 28 Hezêranê heta 10 Tîrmehê çalakî û daxuyaniyên li kolana qedexe kir. Her wiha ji bo lêdijî lûtkeya NATOyê bertek derdikevin li gelek bajarên Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê. Serdagirtinên malan pêk hatin û di encamê de zêdetirî 4000 kes hatin binçavkirin. Ji van nêzî 300 kes hatin girtin. Her çi qas rewşa awarte nehate beragihandin jî li Enqereyê bi awayekî fîlî rewşeke awarte heye. Ji ber ku piştî binçavkirin û girtinan li Enqereyê hemû kolan ji aliyê polîsan ve hatine girtin. û welatî rastî lêgerîn û kontrolkirina nasnameyan tên. Her wiha xaniyên li nêzî otêlên serokê dewletan lê bimînin jî hatine valakirin û welatî li otêlê cuda hatine bicihkirin. Xaniyên xirab ku weke Gece Kondo tê binavkirin jî ji bo xuyanekin derdora wan hatiye girtin. Her wiha ji cihên weke xwaringeh, kafê û dikanê li nêzî otêlên serokên dewletan bicihbûne jî hatine girtin. Rayêdarê NATOyê amadekariyan dikin ku di lûtkeya li Enqerê de pêvajoyên nû yên bi milyar $dolarî ji bo pêşesaziya parastinê ragihînin. Tê gotin ku peymanên ku dê di lûtkeyê de werin ragihandin armanc dikin ku şiyanê parastinê yên Ewropayê xurt bikin û hevkariya hilbirîn û teknolojiyê ya hevbeş di navbera hevalbendan de zêde bikin. Hûrguliyên projeyê ku dê di foryûma pêşesaziya parastinê ya NATOyê de werin ragihandin beriya lûtkeyê nehatine parvekirin. Lê belê çavkaniyên dîplomatîk destnîşan dikin ku nirxa giştî ya peymanên ku hatine ragihandin dê bigihêje $10 milyar. Pakêt wekî beşek ji stratîjiya demdirêj a Ewropayê ji bo lezandina hilberîna parastinê têne hesmandin. Rayêdarên NATO xeta Rûsya, Çîn û Îranê weke xetere binav dikin û tê gotin ku li dijî van hêzan divê zêdetir mekanîzmeyên zextê bikevin dewrê. Rayêdar dibêjin êdî dema aştiyê qediya ye û divê Ewropa û NATO xwe ji şer re amade bike û li ser vê esasî hilberîna çekan zêdetir bike û li ser xurtkirina parastinê raweste. Di lûtkeyê de tê payîn ku li ser rojhilata Navîn û Îranê biryarên nû bên girtin û li ser mekanîzmeyên zextê nirxandin bêne kirin. Nahajî em yekserberê xwe bidin Enqerê dîmenên lûtkeya bilind ya NATOyê li ser ekranê ye. Ev dîmenên foruma parastina pêşesaziyê ku îro têldarxistin li Enqerê ev dîmenên forum têldarxistin beriya ku lûtke dest pê bike. Di forumê de jî gelek kes axivîn serokê NATOyê Mark Rutte axivî û weriya demekê dîsa ji wezîrê parastinê Tirkiye wezîrê karên parastinê Tirkiye ew jî axivî bû di forumê de rewşekî wisa niha li Enqere heye ev kêriyên zindîne wê lûtkeya bilind ya NATOyê ku beşek wê wek forum têldarxistin ji bo pîşesaziya parastinê ku wê divî alî de jî dibêjin di haybet aliyê parastinê de aliyê xwe çekkirinê de bi milyaran dolar wê bên xerçkirin ev agahî tên parvekirin bi taybet herî zêde jî wê di vê civînê de NATO meseleya xwe çekkirinê aliyê parastinê wê bide pêş ku ji ber ku dibêjin êdî dem dema şer ewa xwe jî wisa diyarkirine rewşekî wisa naheye
نهال أنقرة أم بتشين أنقرة نوتشجهنا ما يلبر أماده بهم هنك هورجليان جيجي بقرن جنول تل أنقرة جنول قوات به أم هورجليان كو دمالوت كيا بلنت يا ناتو دس بكرين أم هورجليان شتاجي بقرن دم باش ريناس بله جنول أم بله لقلتنا بله وقت زانين إيرو و جوینا ناتوی بیل داخستن اف جوین و دروجا بردوام بکه جبو و لوتکای جوینا ناتوی گله خبات و آمده هاتن کرن تدبیرین evlehi گله که زیده هاتن گرتن و هن اپراسیون هاتن کرن دوان اپراسیون دا گرتن و چاردری هاتن کرن ام دکارم بیجن اجی نهال انقری مدبینیم جدوبا تایبت سراسری باجر لی تایبت ناوند باجر اما بیجا رفشه که در آسایی در کتولی تایبت جبروان تدبیرین evlehi جبر کو هن ریج بو ترافیک هاتن گرتن هاتن چوینا انسان مروانیان هاتن کم کرن یانجی قدغه کرن بله ایرو وی بفرمی لوتکه ناتو وی دست پی بکر لی دو برنامه یا ناوتی هم دکارم بیجن دست پی کر جبر کو دو سکرتر گشته ناتو مارک روته حتی انقره به سر کمر ترکیه رجب طیب اردوغان هفتدین اک پیکاری پیشت وی هفتدینی داخویانی چپامنی دا سکرتر ناتو و پرسین روجمگران برسوان اری ایرو رایدر و سروگین دولت همی ورن انقره جبو وی لوتکه لی دو و میوان ناتوی دست به هاتنی کرن هم دکارم بیجن از خوازم هر اکی بحثا هورگولین و ناتو جوینی بکم و 32 سروگین دولتین اندام ناتوی ورن انقره هر وصا نه سروگین دولت هنجی وک میوان هاتنه و خواندن نزدیک 100 وزیر و دیپلماتین پلبلن وی ورن انقره تی پایین کو به هزاران میوان جبو و لوتکه ورن انقره جبو آمده اوان میوان جه 15 هتل هاتنه وقتاندن هر وسا سه بالاورگه جبو چوین و هاتنه اوان میوانان بین بکرانین میوانی هری بالکش و گرینگ وک سروک امریکایی دونالد ترامپ دیتن و وسا درکه پیش دو مدیا ترکیه دجی وسا درکه پیش ادخوازم باسا برنامه ترامپ جی بکن و ترامپ ایرو وره لقال بهزاران كسي ويورا أنقرة لقوري أجاهيان ونزيكي 26-27 ساعات لأنقرة ببينه ترامپ ويجالي سركمر تركيا رجب طيب أردوغان را بمراسم که فرمی وره پیشوازی کرن هر وسا پشته وی پیشوازی کرن و هر دو عالی هفدیتین اک پیک بینن لگوری آگاهیم بردست و لسر مجارین F-16 مجارا موتورین بالافرا کان و گشدان هرمی باخون وکی دن ترامپ و برنامه خود سبیده جی و هن آلیان رجی هدیتین اک پیک بینن و سروک اوکراینه و ولادیمیر زلنسکی را هدیتین پیک بینه دیسا لگوری آگاهیم بردست و برنامه ترامپ که هاتیه دیار کرن و ترامپ سروک حکومت و گوهز یا سوریه همه شهر رجی و هدیتین اک پیک بینه Günür beriyaku evlutke dest pê bike hinek aliyan meşk darxist bûn dibêjin komek endamên partiya tîp li Anqerê meşiyan protesto kirin müdaxele ser wan çêbûn eger agahî gel we hebine wan jî bigirin بله آلی کیوا اولودکه تل دارخستن لی آلی دماجی کسین آلین اکتیویستین سازین سیویل جبر بریار و کریار یعنی پولیتیکای ناتوی نرازینه برتکی خو نشان دادن لناوند باجر کومک هاتن جمع لی هلبت دستور نه هات داین جبوان مشان با اوه که اف مش هات تپساندن یعنی پاشواویدن